što kaže jedan naš brat pokajnik, ozbiljno pokajnik, podvižnik pokajanja, pa mu je rekao jedan kolega, prodana dušu, zabavši jedan nož, a on, naučen i vaspitan duhom pokajanja, kaže mu, nisam je ja prodao, ja sam je džabe dao. Zato, braćo i sestre, šta je ovdje bitno da naglasim, znate? Da, posebno sad u toku velikoga posta, da napravimo jednu smotru nad sobom. Znate. Nemojte da igramo nekakve igre, nemojte da se olako odnosimo prema spasenju. To je uzak je to put. Uske su to vrata. S druge strane imamo vrlo jasne kriterijume. Nemojte, to je isto mnogo bitno, nemojte sami sebe da ocjenjujete i da procjenjujete. Jeste li dobro? Znate kako to čovjek možda padne? To su ta tajna potkradanja, ta bolest gordosti, sujete, duhovne umišljenosti, da misliš da si u dobrom stanju, da je sa tobom sve u redu, da je sve dobro. Provjeri to. Uradi analizu. Kad si zadnji put radio snimak glave, pogledaj možda nešto magnet otkrije. Ima, kaže, i PET skener, malo dublje snimanje, jer mnogi ljudi su se mnogo dobro osjećali, ali je snimak pokazao da nije tako, da uopšte nije dobro, da je baš opasno i da treba sa terapijom početi odmah. A kaže, ja se odlično osjećam. Pa dobro, evo vam onda ovi nalazi, mi imamo posao. Su čitavi redovi bolesnika. Ako se vi dobro osjećate, ako preuzimate na sebe tu odgovornost, onda idite, ali snimak govori da niste dobro. I da će se vrlo brzo ta bolest manifestovati kroz promjenu vašeg zdravstvenog stanja. Tako i mi duhom crkve treba da se provjeravamo. Veliki post je najbolje vrijeme za tu provjeru. I što kaže ovaj naš brat, probao sam, kaže, pomiluj me, Bože, pomiluj me. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. Kaže se to odlično, dobar glas i sluh. Pjevam ja, pratim ja, ali što se srca tiče, uopšte ne reaguje. Neka što ne reaguje, no se mršti. Šta sad, pomiluj me, a držim ga za, taman sam u vrat do vatru. Nekom od neprijatelja i tako. I šta sad, dušo moja? Znači sve treba da napustim, da se povučem i na samoga sebe da udarim. To je taj obrat. To je to pokajanje. Ako budemo iskreni prema sebi, vidjet ćemo ozbiljnu nemoć, braći i sestre. Ozbiljnu nemoć. Da nismo u tom duhu pokajanja, istinskog, ozbiljnog, spasonosnog pokajanja. I da to što mi činimo, to je, kako kažu, to je sujeta. To je nadmenost življenja, kako bi rekao sveti Jovan Bogoslov. Na jednom ozbiljnom kantalu i provjeri, vidjet ćete da tu nema kvaliteta. Ima tu mnogo priča,
Ima tu mnogo nekakvih analiza, ima tu koje čega, ali ako nema pokajanja, nema ničega. Uplašit ćeš se, spavaš, a kraj se približuje. Još nešto, molim vas, nemojte ovo sad, jer imaju ti prevodioci, i tako nazivamo te demonske obaveštajne službe, koji gotovo simultano prevode mnogo toga što se u crkvi govori i izgovara. Opet nas je tome naučio. Nemojte vi da mislite da smo mi došli da vas prepadamo noćas. Pa da kažete, što bi ovo mjesto mnogo da se obodrimo, evo i ovako muka navalila na nas sa svih strana i poskupljenja, vidi se, više se ne zna okolo što izbija, samo još zemlje da se otvori, evo iz vazduha leti. I sad, najbolje da se zakopamo koliko je noćas. Ne, braći i sestre, mi vas samo, to je naša dužnost, sveštenička, obaveza bratska, a posebno sad u vrijeme časnog posta, mi vas samo podsjećamo na ono na što nas majka, crkva poziva. On je, još i to da navedemo, pošto ima i taj prevod, kaže, to je kauđerska duhovnost. Pusti, to je za kauđer, to je ta jedna dodelenje, što bi rekao. Zatvoreno ili polutvoreno, neka to njima, to su tako, oni to vole. I volimo život. Pa ovdje se upravo i radi o životu. Ali o vječnom životu. Životu koji je u Hristu. Vidite kako je to moćno. Ustani što spavaš. Kraj se približuje i uplašit ćeš se. Preni se dakle, da se ne bi uplašio. Da ne bi kraj nespremno dočekao. Preni se dakle i zavapi Hristu. Pomiluj me, Bože, pomiluj me. To je ovako ukratko, kažemo, duh časnog posta, naravno obogaćen mnogim drugim, da kažemo, i poukama i temama iz nedelje u nedelju, ali ovo je negdje suština koja se naglašava posebno u danima Svetog posta i to bi trebali veoma ozbiljno da shvatimo. Da se potrudimo, a Gospod je tu da nas ohrabri, da nam pomogne. To je, pazite, za većinu nas, to je potpuno novi način života. To je kao da si prvi put, primjera radi, stao na ski. Na one skok varijante. Da si prvi put stao. To stvarno jesi ti, to stvarno jesu tvoje noge, to stvarno jesu tvoje skije, to je stvarno staza pod tobom. To ćeš stvarno ti da skočiš, ali ti nikad skakao nisi. Ili iz padobrana, ili bilo šta što je drugačije, u šta nikad nismo ulazili.